Sesithe kakhulu ke isikhathi emaswati agcina ke kubona ke litulu lina ngalendlela lelina ngakhona kulamalanga even la kangwane lina libalele liqhubeke ke futhi ke line ayakhala lamanye emaswati athi awu seline kakhulu asalikhanuki kodwa ke ngithe ke mangihleli ngaphinza ngacabanga ngithi akusafanani la itolo ikakhulu kade emaswati bekakhala khaliswa ukuthi nalokuna kwalo yebo kumbe kuyasita emasimini kodwa ke imigwaco iyashelela imigwaco ayihambeke emabloho noma kumbe imifula ayeweleki siyavuma litulu liyayona ke nemigwaco futhi lokuphinza kube ke insaya lenkulu ke uhulumende kodwa liciniso lithi akusafanani na itolo ikakhulu kade mawunaka ke imisebenzi uhulumende lekayendile emiphakathini etinkundleni lapho kuhleli khona ke emaswati minyenti kakhulu ke imigwaco uhulumende lekayifakile endela ukuthi ke imigwaco noma ngabe litulu linganakwani ikhona ke khambela ufake ke bokhonkolo wafaka ke boprobase wafaka ke litiyela wakha ke emabloho naletinye ke tindzawo kukudumisa lokho ikakhulu kade ke esikhathini lapho khona vele emaswati ukhala kwawo kulungiloko lokufanele ukuthi kube khona kodwa nje sithi siyabonga lokuthi akusafanani nekukhala ke kwayitolo ngithi angivusele emaswati lamahle ke nalamuhla ehlelweni sive ke siyathuthuka lokuhlelo lolukhulumisa dona leti ndzaba ukuthi itolo ngabe simo besinjani angekho kweHulumende kuthi uhlanyela ke imali ekusukumisa ke imisebenzi etinkundleni lefa ekhathi nayo imisebenzi esengibalile lekungiyona yenda ke impilo yemaswati ukuthi ke ibe ngcono emabloho imigwaqo ngemani lahlobile kulohlelo maswati lamahle una John Pires sikhulumisa ke ukuthi uhulumende uhambe kuphi na kuphi etinkundleni wenda ini leyenda ke impilo yemaswati yabangcono inkundla lesiyibukako ke namuhla inkundla yaseNKHABA lekuyinkundla lelapha ke esifundzeni ke sakahoho labanenge bathi ke ukuthi ke kusedlamba edlwini kankomo ke ziyaduma ubamba umgwaqo longathi ke usemotshane unyuke ke ushona letulu mawuchamuka ngala kubomba abane kumbe nakuletinye ke tindzawo ithume kakhulu lenkundla ikakhulu kadinge ukuthi banenge bantu kumbe labatiwako even labachamuka khona ke kulenkundla as far back as 1985 umntwana enkosi ibhekimbi lowako bangivuna nkulu elifu uchamuke khona ke enkundleni yaseNKHABA kanze ke sibonile ke futhi nalobe kade ke angumkhuteli wempi evenda kangwane babe sobantu Dlamini nanayo uchamuka khona ke eNKHABA kanze ke simbonile la nemlangeni lo sebentile kakhulu ewayilesini wasebenta nala emsakatweni angumphathi westeshi babe egcoko siyancinca Dlamini longasekho nanayo uchamuka khona ke eNKHABA siyawabona emajaji majaha eNKHABA bemajaha eNKHABA Dlamini nanayo uchamuka khona boma ke mamsi Dlamini bachamuka khona ke eNKHABA ngilokuhle lokhu kusichazela ukuthi ingazothi le environment iyasebendeka la kunalala maswati khona ayafunza aspirations noma kumbe tifiso tawo ke tigcine ke diphumelele sivakashela ke eNKHABA siyobuka imisebenzi uhulumende lekayendile ufakile kakhulu uhulumende eMandi there is one project in particular lengijabulise kakhulu lapho khona ke uhulumende afake ke imali lengu 6.7 million emalangeni kusukumisa nje umsebenzi weMandi wafaka ke umgwaco lapho khona kafake ke khonkolo bekushelela kakhulu kungahambeki uhulumende ukhiphe ke imali lengu 7.1 million for isigaba nje lesingo 2.5 kilometers naleminye ke imisebenzi lesinikhombisa yona ke ehlelweni sive siyathuthuka sithi hlalani nathi ningayinzawo Lenkundla yaseNKHABA inemiphakathi lemine lefaka ekhathi waseNKHABA longaphansi kwemfana inkosi ibhekimpi lowake waba ngundvunankulu welive umphakathi wasejubukweni longephansi kwemfana inkosi Mbhungu Mabuza umphakathi waseluvinjelweni longephansi kwemfana inkosi Mfombinze kanye nemphakathi waseMalandi lesive lesingephansi kwalenkundla yaseNKHABA sibalelwa etinkulungwaneni etingemashumi lamathathu 30,000 kanti linyendi laso sitiphilisa ngako kulima kulandzela ukuthi imvula idlala abantfana kulesifundza sakahoho sonkhana lokunye lesingakuphawula ngayo ukuthi iyinkundla lenemlambo lomuhle kulandzela ukuthi kunebantfu labanyenti labatiwako bekutalelwa kuyo nalabakhulu embusweni welive lokufaka ekhathi lobeka ngumphathi wembutho wempi kuleli General Sobantu Dlamini lijaji enkantolo lephakeme majaha eNKHABA Dlamini lobeka ngisazwayo emikhakheni yetekusakata longasekho umnumzane Bongani Sigcoko siyancinca Dlamini kubala labambalwa ngakulokunye lenkundla yaseNKHABA iphinze ibusiseke ngekuba netikhungo letimbili tekuvakasha lokufaka ekhathi lidamu lelikhulu iMaguga Dam kanye nendzawo yekugcina tilwane iMaloloja Game Reserve lapho khona kucashwe letinyenti takhamuti talenkhundla
Bafuyi balenkundla yaseNKHABA abawuvali nani umlomo kulandzela ukuthi hulumende abakhele lidiphi lemfuyo yabo kulandzela ukuthi leli belikhona bese lilidzala kakhulu lakhiwa ngeminyaka 1981 bese ilimata imfuyo yabo nayidipha ikakhulu tinkhomo kuthiwa betishayisa kamadima kulokhonkolo walo bese tiphotfuka tingculo. Lokwakhiwa kwaleli diphi kubite uhulumende imali lengu-275,000, tinkhomo letizuza kulo tingu-1,200 kanti ke timbuti tona tingu-480. Ngekusho kwasihlalo welikomidi laleli diphi umnumzane Abednego Jele uthi bona njengebafuyi bamhlangabeta uhulumende ngemali lengu-41,942 emalangeni. Kude kuthi lo msebenzi ucale futhi uhambe kahle. Tithasita le diphi lihlukile kulesala kodwa sinyana yindlu. Sibe nenkinga njengana yindlu sengejwayele. Bona lihle lona diphi sibalakile lihle. Sesinenkinga ngoba besinenkinga ngale diphi lelapha enhla ledzala ukuthi liyavuda. Ufuna ukuthi ngesikhathi sikhelele emanti emfuleni. Awunyalo awukude inkinga lisha diphi ukunemanti sizinemapipe khona basiphe amapipe imanje nje etageleta. Siyabonga siyagangatha vele ukuthi uhulumende usitile. Kusho ukuthi nalabanye batawusitakala njengoba kwentekile lakithi. Umnumzane Jele uthi bafuyi labazuza kuleli diphi bangemakhulu lamane 400. Lomunye webafuyi baseNKHABA umnumzane John Masuku ubonga kakhulu uhulumende ngalolu sito lathi lufike ngesikhathi lesifanele. Awungaleli damu bele ngijabule kakhulu nene bafuyi baseHawane vele siyathemba nabo bajabule kakhulu njengoba nibona nje kungibo labende lo msebenzi ukhombisa kona lo msebenzi bawende ngenjabulo lenkulu njengoba nibona nje nami ngijabule kakhulu sesitaba lelidiphi lelisha lelihambisana nalesikhathi lesikhona manje njengoba nangu kanje namadibhane nimbona so utaba sendlini litulu naline emabhuku ngeke asanethwa ngoba lesinye isikhathi nje bese tiphuma dilimele lapha ngoba bathi la kwashwilana lokula twista la ngabe lisaqondzana bayibe isina ingena lenkomo ilimale lapha etingqulwini letinye bese tiphuma tilimelela emasondweni tihlatshiwe asathi yesu bese tihlatshwa yini awulona vele bese kukube empeleni. Lo msebenzi wekwakhiwa kwalomgwaco wasekufikeni ubite uhulumende imali lengu-7.1 million emalangeni kanti usigaba lesingema-kilometer lamabili nahafu 2.5 kilometers kanti bantfu labatozuza kuwo batinkhulungwane letisitfupha 6,000. Sihlalo welikomiti umnumzane Charles Mnisi uthi batakhamuti sebasitakele impela kulandzela ukuthi nalinile bekungahambeki timoto tabo betilala etigangeni. Siyambonga uhulumende wetinkhundla ngokusiniketa lelusito ngokuqhamuka ka-micro project leliphiko lwahulumende lelu-micro project. Sisitakele kakhulu sibantfu basekufikeni nomgwaco lokhongwako nje le project yenda 2.5 kilometer lele bayikhongwayo naseyiphelile lokusho ukuthi ke abantu bekufikeni labasitakalako imiti lengetulu kwa 270 bantu bala ku 6,000 angibala abantu ngelikhaya likakhulu bantu lengibona labajabule behlula labafaka ekhathilo lokhulumako
ngulaba betitolo ngoba bebanengcinamba lenkulu ehlobo nakunalitulu bangakhona ukucuphela etitolo tabo nasekuphela etindvo etitolo. Kumanje nje sebayakhona ukukhuphuka bahambe bayofika etitolo bafake tonke tintfo letidzingo titolo tabo sekuyahambeka mpela. Umnumzane Mnisi uthi yena futhi njengasomabhizinisi wendzawo ubulala wona emabhodlela kuhulumende wembube ngekubakhela lomgwaco. Nakhatha lokho lomgwaco seuya ngasekupheleni, bashayeli betimoto babonga kakhulu yena hulumende wembube, bacela ukuthi mane abengetele lesigaba sebudze bawo ngoba bakhala ngekuthi ubashiya eteni awufiki lena etintshabeni labakhe kuto njengoba bathi kunemiti lebalelwa emakhulwini lamabili nemashumi lasiphohlongo 280 lezuza kulomgwaco leyakhe khona letintshabeni tasekufikeni. Siyalibonga lolu sitho lasinika lona hulumende Nkosi yami bantu abakethu. Kodwa Nkosi yami abasichube phela abawubeke etulo. Ngoba vele still letimoto atifinyeleli lekugcineni. Tigcina laba konke bafika khona. Phinze tilale endleleni. Shothi lolu sitho luphelele emkhathini. Sicela manje uhulumende azame Nkosi yami aselekelele. Simane sishobele letulo ekugcineni kwalomgwaqo. Hawu kude lokungana ngakusho ngakwedlulisa kubonga nje uhulumende nayo lenkundla lokuzizama lokungaka bese ngaba yini ngaphandle kwakwe bangekho alabe khambeka kabi nyalo siyazameka but kunalokho sengakapheli kunconywana nalokuthi sakusala nasesigangeni imoto hey sesezinkingeni nale ngehla sekungcono la ngendasi mawuchamuka. Ngakuto tekuletha emanti lahlobile kule nkhundla yasenkhaba ikakhulu esigodini sasekufikeni, inkampani yakakobwa ibambise uhulumende wembube ngekubafakela emanti lekulisuto lolwavela ngeminyaka wa 2008 lapho khona kuzuze emakhaya labalelwa ngetulu kwemakhulu lamabili nengcenye. Ngakulolunye luhlangothi uhulumende ufake emanti lahlobile kule nkhundla i-New Stand Water Supply ngemali lengu 6.7 million emalangeni lokungumsebenzi lokuzuza etakhamuti letitinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu 2500 bese kuthi ematameni yakhe uhulumende yikufaka gezi emakhaya ngalo lusito lwaka RDF. Le nkhundla yasenkhaba nayo ingulenye yetinkhundla takuleli letizuze kakhulu njengobe kube netikimu tagezi letilishumi letizuzile ngekusho kwelilunga lephalamende lasenkhaba umhlonishwa Zakhele Magongo. Sikimu sagezi lesizuze kakhulu ka-RDF yisakha kwethu Majuba Group Scheme, sona sizuze ngemali lengu 396,496 emalangeni kwazuza emalunga langemashumi lamane 40. Sekusenkhaba kuyenzayo bathi kusema New Stand nakhona sibatholela iproject yemanti around 2.5 million nabo masinyane sewuta handover contract so yaphela lo msebenzi sethi kimtabo gesi I think lesitholele ifunding yalo edlula ku10 labanye sebakhanyisile labanye sebaqalile bayababhegela lokho sinabo masinyane batamthola gesi kunengele le application desesewafakile lesikhola ukuthi atawuphasa nawo. Bathi-ke belumbi mabakhuluma sengisi give credit where credit is due. Ngithi-ke asibonge uhulumende welive Maswati akithi ngemsebenzi lomuhle lesiyobona-ke awenda kule nkhundla yasenkhaba. Mawubuka nayo imali yale water project lekayisukumisile uhulumende lebiteke imali etigidzi letisithupha netinkulungwane letingemakhulu lasiphohlongo 6,700,000. Akusiyo imali ebengakuphuma-ke ekhukhwini lendvodza noma kumbe ekhukhwini letakhamiti noma ngabe betingahlangana tibe ngakanani. Ngiyethemba ukuthi bekuyawuba madima kakhulu kuleto takhamiti talapha-ke enkhaba ukuthi tigcine-ke tisukumise-ke iproject lebengabita-ke 6.7 million emalangeni. Bekuyaba likhulu kakhulu kutakhamiti kubantfwana nawo wonke muntu kumbe beyawuthatha-ke iminyaka solo kumbe kuzanywa kodwa-ke uhulumende uyabona lokuthi usandla uyasifaka ekhukhwini akhiphe abuyisele-ke esiveni imali lese ekhukhwini lakhe ukuthi lesive noma le mali lese ekhukhwini lakhe ayisite lamaswati etinkundleni. Ngiko ngithi let's give credit where credit is due. Muhle kakhulu lo msebenzi lesiwubonako nalamanye kala ma project lesiwabonile la njengoba-ke uhulumende
akheke lidip lenzawo yaseNkhaba inone kakhulu ngemhlaba tshani bakhona buhle tinkomo emaswati afuyile kumbeke lidip vele belidingeka 270,000 that government has spent kwakhake lelo dip lapho njengoba ke ngishilo nalomgwaqo lapho khona ke kufakwe khonkholo khona 2.5 kilometers umende ukhipheke imali lengu 7.1 million emalangeni nakhona takhamiti noma ngabe tiyahlanganisa labo bo 200 emalangeni igcina kumbe ibumbene ihlanganise bo 200,000 emalangeni kodwa bowungeke lo msebenzi uphume ube muhle lendlela uhulumende leka bese sowufaka sandla ngakhona uyacinisa uthi asikhiphe yonke imali kwelekelelwe lamaswati sithi kuhle kakhulu kuyajabulisa nemandi njengoba ke sibona it is not only the 6.7 million project that uhulumende leka khipheke imali kuyo kodwa ke nalamanye ama water projects uhulumende leswabona kulolu hlelo kanti ke nyalo sitawuphinze ke sibuke ke umsebenzi wenkomanzi community clinic indzaba yetempilo noma ngabe singaba nemabloho sibe nemadamu sibe nani lokunye kodwa ke sive mangabe singakaphili singeke sithole ke lisito letempilo kuyafana nokuthi leto dinvo sitakhela lide ngoba abantu abaphathekile abalitholi ke lisito uyakhile ke uhulumende le clinic wakhipha ke imali lengo 8 million emalangeni kwenta nje ukuthi kube kuhle lapha eNkhaba sive sakhona singasahambi isigaba lesithe kuyothola lisito. Lomunye umsebenzi lohlabe lenkhundla yaseNkhaba umchele kwakhiwa kwemtholampilo wasenkomazi inkomazi community clinic lobite uhulumende imali letigidzi letisiphohlongo nengcenye 8.1 million emalangeni. Lo mtholampilo waqala kwakhiwa ngenyanga yeNdlovulenkhulu March kulomnyaka lophelile wa 2021 kanzi sewuya ngasemaphethelweni. Lesakhiwo sifaka ekhathi emagumbi lamane ekucilongela tigulane indzawo yekuthatha imithi dispensary neyekwemukela tigulane reception indzawo yekushiswa kwetintfo incinerator injini legadza nasekucishe gezi standby generator tindlu tangansense kanye nendlu yabogadi kungeta lapho siphinze safeniselwa kuthiwa lesive sasenkomazi nemacenthelo besihlupheka bekade sihamba sigaba lesithe nasiphathekile siyofuna lona lusito lwetempilo kangangekuthi besigibela sishintshe emabhasi kathathu kuthiwa lesive lesingaphansi kwalomphakathi waseluvinjelweni nemacenthelo besikade sisebenzisa umtholampilo waseNkhaba noma sibhedlela lesikhulu sahulumende esipiki labathi bekuyintfo lebebagongonya. Njengoba sewuya ngasekupheleni sive lesitozuza sibalelwa etinkulungwaneni letisihlanu 5,000 kufaka ekhathi sive lesingephansi kwemphakathi waseluvinjelweni kanye nemphakathi waseNkhaba nemacenthelo ngekusho kwasihlalo welikomiti umnumzane Joseph Soko. Lesikubonga kakhulu uhulumende lokuthi namuhla usikhumbulile uhulumende kumbe sibuke inkosi nathi siyajabula ke kakhulu sive sala enkomazi ngalomtholampilo ikakhulu ngoba umtholampilo vele bebawudzinga kunanathi tifo nje letinyenti lesetiveli letikhona letihlasele kakhulu laba lesebakhulile bogogo nabomkhulu labangasakhona ukuhamba bayindzaweni letikhashana. Umnumzane Joseph Soko uncusa sona sive ukuthi siwusebenzise kahle lo mtholampilo kulandzela ukuthi kade baphuma bangena nemahovisi bawucela kuhulumende. Uthumisa lona litiko letempilo ngekusekela inkundla yakhe njengobe sewakhiwe lo mtholampilo. Lilunga lephalamende lenkundla yaseNkhaba umhlonishwa Zakhele Magongo uthi tihlathi setivakashela tindlebe kuso sive salenkundla yakhe ngalo mtholampilo la ubite ngesingisimane ukuthi it's the state of the art clinic ngenxa yebuhle bawo. Nje ngikubonga uhulumende especially le unit yaka micro projects ukuthi nasithunywa kule sive sifika songqongqotha bakuphe lokukhala kwethu because lenzawo lena beyide kakhulu le clinic lekanjwa distance lenze kakhulu. Bukhanza ukuthi umuntu ufuna ashintshe amakhumbi amathathu kusafika eclinic kodwa nje namhlanje sehulumende sosendele umsebenzi wabalula sibiza senkomanzi sitawujova thutane sitawuthola amaphilisi thutane nebantu abadzala bonke bayothola thutane njengoba sibona nje live sephethwe tifo letanaleta bekulukhuni kuyafika isipiki kuyofika eNkhaba kodwa nje inkomazi sekuthutane sithemba ukuthi uhulumende sibonga kakhulu nje uhulumende ukuthi usibambise kakhulu sibe sasenkomazi. Umhlonishwa Magongo ubonga kakhulu uhulumende ngalesakhiwo
kanye nelitiko letempilo ngekubambisa yona inkundla yakhe kusendiwa imetamo yekwakhiwa kwawo lo mtholampilo. Ubese uncusa sona Sive sale nkundla yakhe ukuthi siwusebenzise kahle. Umnumzane Philip Hlophe loliso lemphakathi waseluvinjelweni kulo mtholampilo naye ubulala wona emabhodlela kuhulumende wembube ngalesakhiwo. Lathi bona njengemphakathi waseluvinjelweni bayaticapha ngaso. Umphakathi ujabule kakhulu. Kusesesikhathi eside kubona le kliniki yaqala kazeni kodwa indlela litawe betingakhona ukuphumelela. Ekugcineni nje asiyathi inkundla ithandaze njani kuze kuvele nakuwe ukuthi inkqonkqosi akuvuleke yakhiwe na ikliniki lesesikuyo. Sijabule kakhulu siba senkomazi emphakathini wasekuvinjelweni. Kulandzela ukuthi uhulumende wembube asukumise umkhankaso wekwakha emahola emimangweni kude kuthi Sive sitobambela kuyo imisebenzi leyehlukahlukene fana nemihlangano yemimango nenkundla yaseNkhaba nayo ayikasaleli ngephandle kulolu sito. Le nkundla yakhelwe lihola lemphakathi umnyokane community hall ngemali lengu-2.4 million emalangeni. Sive lesitozuza kulesakhiwo sibalelwa etinkulungwaneni letine nengcenye 4,500 ngaphansi kwemphakathi waseluvinjelweni nemacenselo. Sihlalo welikomidi lalomsebenzi Make Josephine Mkoko Khumalo ubonga kakhulu uhulumende wembube uthi leli hola abatolisebenzisa ngendlela letahlukahlukene njengoba kubhekeke ukuthi kwakhiwe inzuzo ngalo. Leli holo leli bekusiphupho lethu sibantu bala inkomazi ukuthi ngalelinye ilanga ngathi singabane lihola lapho kutawuthi nakunemicimbi emikhulu ledzinga sonke lesive sala inkomazi site sihlanganele kuleli hola lona leli noma ke kushada abantu bethu bete abantu bethu batawushadela kuleli hola leli. Kwafika ke isikhathi sahlangana sase siyahamba senkundleni yethu sawulibeka leli phupho lethu laleli holo. Inkundla yethu yasithatha kahle yahamba nathi impela sayilungisa lenzaba base bahamba bawufuna umkhono wahulumende lokuthiwa i-micro project nje mfana nami losendele tonke letimanga letinhle kangaka ahlangene nebantu bethu benkundla lesabakhetha ukuthi basimelele. Siyabonga kakhulu ukuthi basisitile basakhelana leli holo leli imphumelelo nebuhle kangaka. Ngekusho kwasihlalo waleli komiti lalomsebenzi Make Josephine Mkoko Khumalo, lobukhulu baleli hola litomumatha bantfu labangemakhulu lamathatfu 300. Kuyo le nkundla yaseNkhaba hulumende uphinze wakha lelinye lihola esikolweni lesincane eMalandzela Primary School ngemali lengu-484,000 emalangeni bafundzi labatozuza bangetulu kwemakhulu lasikhombisa nengcenye 730. Letinye tikolo takule nkundla letizuzile kulolu sito lwahulumende ngunadle tilandzelako. Kunefundukuwela Primary School, sona sifakelwe emanti ngekusebenzisa emandla elilanga pheceleti solar panel ngemali lengu-5 million emalangeni. Kwazuza abafundzi labangemakhulu lasitfupha nemashumi lamane 640. Sikolo INKHABA Primary School sifakelwe emanti ngemali lengu-230,000 emalangeni. Kwazuza abafundzi labangemakhulu lasitfupha nemashumi lasitfupha 660. Sikolo lesincane iMachegwini Primary School sona sakhelwe indlu yekuhlala bothishela pheceleti i-administration block ngemali letinkulungwane letingemashumi lasitfupha 600,000 emalangeni. Kwazuza bothishela labangemashumi lamabili 20. Kwase kuthi sikolo lesincane iMnyokane Primary School sona sakhelwe tindlu tangansense letilishumi ngemali lengu-350,000 emalangeni. Kwazuza abafundzi labangu-340.
Ukhuluma ngesilumbi umhlonishwa lapha ke eNkhaba, umhlonishwa zakhele emagongo makathi lo mtholampilo uhulumende lakawakhile lobiteke digiti lethi siphohlongo. It's a state of the art clinic. Atama ke kuchaza ukuthi lo mtholampilo uhulumende uwakheke waba sesigabeni lesezingeni elisetulu kakhulu longasicathanisa ke nelizinga lifaka ekhathi ke emavela asathuthukile ke emhlabeni. Makakhuluma lesilumbi lesinjengalesi ke umhlonishwa uthemba ukuthi sikhulunywa nanglamaswati lamkhethile njengoba ke lilunga leParliament siyati lokuthi lisehhovisi lifakwe nglamaswati lalivotele ukuthi libambe lo msebenzi wekubuka ke yona ke intuthuko nekulekelela kushaya ke imithetho eParliament letawuthuthukisa impilo yawo ke emaswati. Makuthumisa yena sithi kuthumisa ke nalamaswati bayatibongela ukuthi banento uhulumende lekabendele yona lesezingeni lelisetulu kakhulu. Sithi kubonga labantu baseNkhaba njengoba phela umhlonishwa ukhethwe ke nglamaswati lakawakhulumelako namuhla. Siyababongela siyabajabulela ke abantu baseNkhaba nekubonga uhulumende ukuthi ke uyawabona ama priorities latawusita athuthukise ke Sive. Sifike ke liphethelweni emaphethelweni ehlelo maswati lamahle Sive ke siyathuthuka. Sasilgocotha nje ihlelo kuveta lokuthi yonke lemisebenzi esiyibonile kulolu hlelo uhulumende imali ekayikhiphile ingo 22 million emalangeni. Lekuyimali lesabaleleke kakhulu. Sibonile akhipha abo 10 million kuletinye inkundla. Simbonile akhipha abo 18 million kodwa siyabona la eNkhaba ukhipha ke 22 million emalangeni. Evikini lelitako amaswati amahle siyavakashela ke inkundla yalapha ke eGilgali siyobuka ukuthi ngabe uhulumende welivela kangwane wenda ini. Jehova akasigcine side ke sibonane ngalokudako siphilile. Sale kahle.